Бүгін биһиги культура үтөөлээх үлэһитэ. Российская Федерация үөрәҕэлиитин тойгуна. Үөрәҕэлиигэ уһун кэмҥэ инспекторынан үлэлээбит. Пропагандист, библиофил Иван Прокопьевич Игнатьев киниге уйбан тоҕуһун сааһыгараналлаах видеоматериалы көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Игнатьев Иван Прокопьевич киниге уйбан олунню түөт күнүгер тоҕуһун сааһын туоларынан биикүлэлээбит киһи быһыытынан ахтан санаан аһыахпын баҕарабыт. Кини кыра сааһыттан тулаайах хаалан эһэтигер Ион Гавриловичке иитиллэн, онтон эдиигер Евдокия Ионовнаға иитиллэн Якутскайда педучилищаны битерер, онна кэтэхтэн ызгу история, филология салаатын сетиһилээхтик битерер. Кини нөрүктээи нэһэлиэгин Край Үөретер музейга директорынан ананан үлэтин саҕалыр. Мин булла 1992 сылтан Иван Прокопьевичка музейга көмөлөһөччүнэн үлэҕэ ананан келэн бииргэ үлэбитин саҕалаабыт. Иван Прокопьевич үлэтиэр олус бэринилээх, кыһамньылаах, билиилээх. Арааһынай материаллары хомуян тус-туспа альбомнардаах, сэрии тыыл битерээннэргэр аналлаах папкалардаах. Кини сэрии сылын архивтан үөрэтэн память хаста туоннаах книгаға сүдү көмөлөһөн үлэлэспитэ. Иван Прокопьевич киһи быһыытынан Холку, Семей, Боростой майгылааҕа. Хааннааны киһиэхэ кыыһыран дуу, мөҕүттэн дуу оннугун олох билбэтэҕэ. Иван Прокопьевич кытта бииргэ алтыспыппыттан бэбин киниттэн киһэлбэххэ үөрэнэр. Музейга арааһынай булырга экспонат бөҕө бар. Ол олортон биир киниэхэ 6-15 сыллаахха бэлэхтээбит Евангелие кинигэтэ бар. Бу боллаана седэх туох экспонаттарга Надежда Николаевна кыттан бастакы местен ылбыта. Бу кинигэни биһи Ульяна Николаевналыын дьөлгөр түһэрэн абырахтан орбуппут. Уонна Иван Прокопьевич иһиттэн бээтэ олох киһиэхэ туох баайа этэ кыамньылаахтаҕаны уонна киһини өйдүүр. Ол курдук бу бээтэ Колобор музей уон сылынан маннык грамота, знаменательный даталарга маннык махта суруктары туттарар этэ. 1909 сыллаахха жүһүлкэн түмсүүнү Сардана Петровналыын тэрибиттере. Ол онна нөрүктээи олохтаах ааптардара суругер түмсүүлэргэр неделя биирдэ түмсэр этилбит. Ол онна куораттан суруяачылар таххаачылар. Онна бэлэмнэнэн дэ ким хайдах коһаан суруйбутун ааҕаан бары үөрэн көтөн истэн тархаачылар. Иван Прокопьевич бээтэ аккарахстик суруярынан дьарыктаннар этэ. Уонна ол коһаанын ааҕан иһитиннэрэ хайдаҕай тугуй диэн ырытыһар этибит. Уонна каһыакка туох солуннар тахпыбыттарын ырытыһаан ону тус-туспа темалардаах альбомнардаах этэ. Ол альбомнарга марытын тиһэн иһэр этибит. Иван Прокопьевич
Хетта тыынча бәті жетә библиотекалағаты. Онтуғайы боллана олық нәлек жонугар, учуталларга, үйренәчилерге уласан ақтырыр әті. Onun barda kartotekалақ, ким тугуласы бутын бартын сурунан, ким тугу музейка бәләқтәбітін бартын суруян. Бәті үйттен дневник суруяр әті. Бәт уанна тирен кәллаққа доскала әті магниттақ. Онна бүгін тоқ күнәй, бүгін тоқ біллиләқ жоннор юблейдақ састыра, нәлекпіт юблейнай даталақ жоннорун. Бартын картотека сурян күн айы онтуын уларыты хайдан тахарын ер. Жоннор нәлек жонор кәллақтарыны бару соғуяллар, әті кенеттен. Уанна сақатылы история уроктарыгар оғылар кәләннер Иван Прокопьевичка үйерінен. Кені кәпсәнен, кені туын балқомтылақтық, білейлерін қаңатан барар еттілер. Оттықы зал бұтығар бой-бой гражданскай сәрі күттілақтарын зал әті, ол онына кейдіға сәрі күттілақтыра, сәріге бар бұтчонлар іспейхеттірі, памяткинге бары туыма барыта бар. Онтон bir zaga кейдіға урут сопқос әрдәні алданлары Монголиялары күтті шептіхін. Олар арағына экспонаттыры бары. Bir улахан раздел бұп боллана Ленин сопқос отделениялар чулу үләйттірі, өйнек цыттыра, тракторыстыра, тракторыст жақталлар. Тыста бары өянан істендаға сүрген бішен тураллары. Bir қосқа бұлырғы тұттал тәріл араға, онына ыстаравердар күшнар жоқтар сұянлары барды бар. Иван Прокопьев күтті 12 сыл үлеләбіп біттен бәйбін кенеттен әлбәққа үйренмедім. Онына оғыдардақ біттен бәйім қоғанлары ағарбын сөбіл үйретім. Онына араны статьялары кірген мұнер әтім. Ол мұспыт туым барды музейге баран Иван Прокопьевич папкалары сығырылы бұттыра. Ол енді болу Иван Прокопьевичтің бәкке тапсан үлеләбіп бит. Здравствуйте! Сегодня в этом видеоролике я вспомню добрейшего человека, прожившего на этой срединной земле, Ивана Прокопьевича Игнатьева. Спасибо всем, кто участвует в этом памятном мероприятии. Особо хочу поблагодарить организатора мероприятия, библиотекаря Павловской сельской библиотеки Нину Ивановну Колосову. В моем воспоминании будут отражаться фотографии, может быть, мои памятные грамоты, которые свидетельствуют о моей работе тогда молодого специалиста в моем любимом Павловске. Вот такими молодыми педагогами мы выглядели в 1983 году. Мне очень радостно, что до сих пор мы не растеряли друг друга и постоянно поддерживаем отношения с педагогами. И в этом, наверное, заслуга нашего старшего наставника, учителя Ивана Прокопьевича, который в те далекие годы учил нас ценить свою педагогическую выбранную профессию, уметь контактировать с людьми, поддерживать всегда дружеские отношения. А с Иваном Прокопьевичем я познакомился в 1984 году, который удивил тогда меня своими энциклопедическими знаниями, культурой общения. Во время нашей дружбы он в 1984 году успел съездить на летний всероссийский семинар совещания владельцев личных библиотек в городе Звенигороде Московской области.
И потом постоянно об этом рассказывал, а именно раскрывал вот передовой опыт педагогов-новаторов России и Республики Саха-Хлеб: Шаталова, Волкова, Лысенкову, Аманашвили, Бабанского, Бессонова, Черяева. Но вы хорошо знаете, что весь зал его дома тогда состоял из книжных полок, где можно было найти любую книгу по душе. При этом вся литература аккуратно была расставлена по темам и разделам. И меня всегда удивляло тогда, как он, трижды меняя место жительства и работу до приезда в село Павловск, он каждый раз переносил эту библиотеку, которая при этом все время обрастала новыми книгами и читателями. Иван Прокопьевич был на редкость гостеприимным человеком. К нему обязательно приходили пообедать все приглашенные артисты, которые приезжали выступать вечером в новый благоустроенный клуб села Павловск. Я тогда сразу заметил свыше 70 автографов. Среди имен артистов, где были имена Онегина Ильина, Иван Степанов, Василий Винокуров, тогда молодой, красивый парень, создавший народный ансамбль «Каталык». Ну и, конечно же, Анастасия Варламова и многие-многие другие. Большую работу Иван Прокопьевич проводил в организации праздников для ветеранов войны, тыла и труда. Тогда этот вопрос стоял очень остро. И я, как музыкант, молодой специалист, конечно, ему всячески помогал. А работы у меня самого было немерено. С утра я писал сценарии, обработки, песни новые сочинял. После 12 часов до 19 вечера работал в музыкальной школе с учащимися. Вечером приходил в клуб и аккомпанировал певцам и хору, а в 9 вечера устраивал дискотеки или репетиции вокально-инструментального ансамбля «Аргыс», который я сам тоже организовал. Таким образом, я ночью приходил в час ночи. И это было каждый день. Но эта работа потом дала плоды. Наш хор села Павловск стал дипломантом районного смотра, а вокально-инструментальный ансамбль стал лауреатом конкурса. А моя музыкальная школа стала лучшей передовой школой в 1985 году. Ну, конечно, мы тогда были молодыми, работали в одной связке с комсоргом совхоза Надеждой Оконешниковой. Одним словом, директор совхоза имени Владимира Ленина Михаил Захаров очень уважал и ценил потому нашу работу. Но все это сложилось удачно, потому что рядом был замечательный наставник, человек с философским взглядом на жизнь, отличник народного просвещения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, но при этом очень простой и доброжелательный человек Иван Прокопьевич Игнатьев. Я очень благодарен судьбе, что на моем первоначальном жизненном пути встретился такой человек. Я всегда помню его наставления и напутствия, которые помогают в моей непростой и интересной жизни. Светлая память Ивану Прокопьевичу. Спасибо всем за внимание. Иван Прокопьевич Игнатьевы кытта билсим, кенени кытта доғырдағым, бұл мен олықпар, механақпар сол исқалар бұты болу дегенібін, тоғыяқа кең білейләқ, опсайынан сақалы семей майғылақ, кейі білістіғана, бәйтін олығыр қайдағара кені олығыттан тоғыр екелер біт кейден сыдер бұлықтақ дегенібін. Иван Прокопьевич Игнатьевы кыттамин табарығым Владимир Степанович Степанов білгендер біті. Тоғыдаққа бұл Иван Прокопьевич бұған атаққа уян дуалақ, сәмей майғылақ кейі болған қадары
Bu kere eggitiger ulal üreliyip jongo derin otağa ubas tavulanan, ıtık tavulanan sığınları bitete olin Vladimir Stepanovic'in kiden daha çok az doğurdu ettiler. Ama ben kendilerine yüz kihinen kirem ben ana camiye Ivan Prokopiev'e naçöyde altın kirem var bıtım, o altın kirem var bıtım üstü bir yılka kan ıyıtından anı ılı bulup bud, ondan bu Ivan Prokopiev'e ıksa tavarıstan ılsa bilsihen bu hıcıvıtımda etiyaktakpın. Hatta bu Ivan Prokopievich dinen mehanlıklar derin bete derin bililek, ol bilitin barıtın bu andaydığa taksıbıt bililerden yörek kömetinin barıtın iğerin bitkihi etedi hanıbın. Ol iğerin bitin kaydağara bu min eyyaka bu tiriyeddemin iğindiyen bulmaka ta kaydı ületten kamnağının kini jonga hergeye o biletin tiriyedde hatır anallah ki ebitti hanıbın kolur kini bu yürekleri salatıgar üleli hiccan meğen akbar kereğe nikige yolular uçtallarga nahal bak kömene orbutu bulu diyanıbın kini beytin bu bilitin kinlerge tüngeten bu kinler nikige sıddıkka taddağları örküs kömeterek bolbutu bulu diyanıbın. Hatta onu kihine koloğuren sığınalır bolakana da otturundan sığınala diyen öskoğana var. Onun kırdakka kenini kitte bisipit kendi kini miyaqa tavarıstan tuğana istin iraktılarından kefsabite ol istin irak tavarıstara vallana hüddaq bu haqalar indibite ruktar jonlar bu tebite Pyotr Nikiforovich Dmitriev onna Vladimir Petrovich Larionov kendiler eder hiccanlar tuğu gımıtların eder hiccanlar bu atın uçakta külli hidden suruksalların, o surukların barın kini uğra hidere bidete, onun haddere barı istin irak baydık bu duyduların taptıların, jonga hergega tuğu gömülöspütlerin, jonga hergega tuğu lele onora hatavıtların barın haddere, üçü baydık istin irak baydık bu suruyuslar surukların bir yaka kördürü aktarar ete onu kandelemin bu nadağını üçüye jonlar istignik iraktik doğruluğulur ebittiğimin kandere sanan asbıppın öydüğün yine Vladimir Petrovich olaq beyte tavarihim olaq tağara kurduk görür ete yine acakay vastır yine kanına ületin kamnahan barını rıtat yine bu eten harbıdın kurduk kere eygeti na sığınalır na tıktır bunu üstü paskayga olur o heden yine onunla kelen evliliği hicivit eder spesialist Vladimir Karyakin diyen bileyim Vladimir'in digiliskey diyen kıttamya tamarız taspıdıte keli min paskay tidak binne üyön kössün nahal bağamiye kepseter etebit bu anagı arı beygitten eder anagılığı körüylük o emi bu Ivan Prokopiev'i beyte İsraat'tan, zıktan, vastan, doğru tuttan üçüye baydık sığınahaların min öyle kalbıppın. Onun bu kini dirin bilitin min beğem ilevilen emi körbütüm toyaka bu bilgi ünkühütter eygebitin kini ağar üyeretere bitete olur bilgi ulu balerinalarımız Maya Pliskaya, Galina Ulanova bu tustlarının nahal bağı musput, nahal bağı akput kinet spektakelleri hıcıvıt bulan nahal bağı kini itinni ırıtar ete onu olur olmayaka kassatağına ügüsel bağın bilbet bulanın bu kadar beyem Kıbrıs'ta hadın ete. Naham iti kolor iti bir kolor bolladı ki bilite barata aras körünlerinden aras salalarından barata keng onluk keng dilin isqohamnak kehbitten min tokuyduğunun kini kadar iti bu aymaktarıga naçöy sığınnağı kisnofontop diyen bu aymaktarın miyaka bilinler bite olur oğullara nağa sırdık duhalak gani diyen o kıtalıkka gelen ünkülen üçü baydık miyaka bilen tura kıtalıkka günar güle yüre diyenler gıdda kefsenler üçü bay is duhalak oğu bilen tura kıtalıkka sırdık süylene kallan bıtı bulu diyenim. Onun için Ivan Prokopievich olur bu derin bilitin mehan akbar jonga hergega bu
min onu bilebin, min manı bilebin diyen dakastı hatavakka bilitinin kimi dağını kalır bu en bilite hokun diyen köddürbökke atı bete sakalı semeydik bilitin barıtın kaddara ületinden kabnağının biri hatavıtı bulu diyedim. Olin kalır ol indağını bulu eti Balskayga diyen oların onu muzey direktörü bol bitete onun bu muzey İskohan'ın bu nörüktäyi nehilegin yunun sergetin emi üretige elbağı ılsıvıtı bulu diyenliğin onun da bu Tavares Ivan Prokopyevich kurduk kehini Tavares taspıttan min olağım yani sürdüğün soltalamıta bayis kohanlamıta elbağı evimite bulu diyen atın min sanıbın onu bu mandık diyenler tustlarından bilini Jon Sertge kalır beylere isihitten intelligentay isihitten bilgi taddıgılaq Jonlar tustlarından kalır bilini Jon Sertge bilen kalığın min istirahat bitti mağarabın. Başatan turan kini göйбан tuğunan kepsetige kıttaçılarga bu derehini illebi tağlabı, teribi tütüyamanı yoğun maqtalbı diyendibin. Bari bolla toğuğun sağın tuğluğu bit. Kinini biler öydü Jon Beygi kepsebetaqbetine bu sүйürü kustuğa süyağa Ivan Prokopyevich Ignatiev ütü ata hola jığılata umnullan sotullan qalığı bollağa. Ronogul öli kelbipper kini qayuya biller metodis uçutal alayatçede. Kebeğitten türüttəqpin isten baran, kebeği kırgıttara taman jaqtalılar, diyen miyaxa hana hağalan ererüyle hekke, beyge de bilbekke soğubun torumdan bir bit. Oçolorga bir doydulaqtarım Diakonova Matriona Petrovna, kini Balta Maria Petrovna Diakonova, Spiridonova Vera Mikhailovna, ühüen mene halaska biller uçutalılar, halayatçılar edilir. Onuğa bir aymağım Vera Mikhailovna körsöt. Hotoy, beyi kebeğleri şüveddi hıccalı. Atı soğulu tühem birime diyen toğulan bir bide. Kanyakpını atı oğlu tüspet toğugar kıhıllar bollağım diye. Ivan Prokopyevich kurstartan, kurvartan tuğara kanyanda kehillah kelir boğulara. Beyi verdakbetine kini beyiginler öttük verir. Kelim bilbidim mamam diyen attır kehite oloqta tabarığı niyete bit, tabarığı erde bağa yölbüt. Niyetir naha kıhallara. Aymaqtarın tuğunan ulağanna kepsəvelete. Aray uvayım seritten tünnüvete hadire. Tastın baltın oğlurunan jetiger olurduru. Kırağas iki hostoq kvartirete. Beyete baha melbaq kimgelerin bığıgar kıpkıra hoska kıgıllan olurur. Uybanı kıtta tiyaq körsüğüm saha tiyatrıgar bolbuda. Irbıt yüreybit cühünnağa pidjagı yana hıccara miyaha yüedde gay. Jinginen kini kimtenere автографылары kelbit tiyatrga miyin köröt sүйren kelbidi. En yaha hıcca bulanağım diyedi. Herige ölbüt ubayım ililebi toskolatıgar sırıttım. En aymağın doğunu körüstüm. Onu istedmin soğuydum. Onton min ubayım Nikolay Petrovich Егоров uçutallarım doğutlarım tostarınan diyen joğuz kinigeni sul boyudan tahardı. Sumkatı nitti heytara. Ubayım ağam bir götürevit bırata. 1992 hılaq hölbüdü. Üp kaçı hoq bolan aqtığların kinigeti ve çəttemmekka sıppıda. Onu 1996 hılaqqa öğrenmek tanara şkola dönü birliğigar anan Nikolay Petrovich Götürevit balta kım kahveti redaktora Егорова Федора Петровна 500 egzemplarının aqtığlarını beçettep bidi. Ulu bilegi Ivan Prokopyevich sıccıbıd. Автор kini ubayın Ignatiev Pyotr Ivanovich tuğundan suruybud. Uyban qarağa uğlanan dolguyan kepsevide ubay bir naha maqtanna üyetip bit surukka killer bit diyen. Ağaya höydür saastaq Jon balları bit diyen ürbüde
Кыян да бара хыйдьыам, адрестарын ыллым диэбитэ. Эн аймактарын бөҕө бааллар. Агам хетте бидде төрөбүттер. Кинилер бэйэллэре олоро ити оскуолаҕа үөрэммиттери диэбиппер соһуйбута. Мин төрөбүт дэриэбиннэбэр кэлин орто оскуола баар буолбута. Оскуолаҕа Егоров Николай Петрович улахан учуутал, салаячы, буойун атын иҥэрбиттерэ. Кинигэҕэ Игнатьев Петр Ионович туһунан автор бэр тистиҥник хуруйбут. Быһатардан кинигеттэн ааҕабыт. Петр Ионович Игнатьев үддүк уҥуохтаах, эттээх оҕус сирэйдээх, дьиҥнээх артыыс этэ. Кини оонньон сэр, мадам, эбэтэр сеньор, сеньорита дииди былыргы рыцардар саҕанааҕы персонажтар араастаан далбаатанан тоҥхоҥноон көрсөллөрүн үт маас түһэрин хамсанан ылара имигэһэ хайдахта бэйэлээҕи күллэрэр үгэстээҕи. Кини Жокускайдааҕы педучилищені бүтэрэн баран хаха театрыгар икки ыыл артыыстаабыт. Онтон сирен дуу, тапсыбакка дуу, учуутал идэтигэр төннөн биһиэхэ кэлбит. Бар театрга баҕатын хоту улахан ороллор тиксэрбэтэхтэриттэн буолуо, бағар улахан оскуолаларга учууталлыы таарыйа талааннаахтары булан артыыстыыр үдэҕэ уһуйаары баҕарбыта буолуо. Кини биһиэхэ географияны үөрэппитэ. Майгытын биир туспа уратытынан кини умсуурдар педагог этэ. Кини келле да драм кургуогу салайбытынан барбыта. Урукку ылларга драм кургуогу лөлире пьесалары туруорарбыт. Улар эри ыйан керден хүбэлээн биэрэчи суох буолан ким хайда хатыырынан эре туруорарбыт. Отто кини келле да драм кургуогу лете букатын уларыя түспүтэ. Дьиҥнээх театр режиссерыны ирдебир турбута. Оруллаах кэһэ хайдах хымсаныахтаагын, илиитин атаҕын хайдах тутуохтаагын, хас биирдии тылы хайдах интонациялаан саҥарыахтаахпын, барытын оҥорон саҥаран көрдөрөн биэрэрэ сатыаххар дылы хаста оҥорторора. Декорацияны оҥору арас кистелэҥнэрин кини барытын билэрэ. Оонньуу дьиҥнээх курдук буолууда биир суол онтон тутулуктааҕа бүтүн өйдөөбүппүт. Декорациялары кумааҕыга эбетэр картаҕа уруһуйдаан баран кэннигэр чүмэчини биитэр лампаны уматан кэбистэххэ дьиҥнээх айылҕа көстөн келэрэ. Былыттаах халлаан оҥоруу эбэтэр этиҥнээх ардах тыаһын уухун үүтүкчүү үтүгүннэри нималары эмиэ букотун борустой буолара. Кини кэлиэҕэттэн биир дьиктиик түбэлтэ буолбута. Урутолох биллибэккэ хыджыбыт оҕолортон улахан талааннаах артыыстар баар буолбуттара. Урдук Николай Ильинов, Коля Ильинов, урдук чорбойоро. Петр Ионович Коляны олус таттыыра оскуоланы бүтэртэ да Жокускай драм театрыгар бэйэти мэттиэлээн киллэрэн туттарыах буолара. Ону баара дьылҕа тымнык оҥорбута. Николай хэтте кылааһы бүтэрээт сайын армияҕын ырыллыбыта. Уонна сирии хонуутугар үтүөкэн баҕатын көмүскэлигэр охтубута. Барахсан бу күннэлгэ тиибите буоллар баҕар биллибит көстүбүт артыыс буолуохтааҕа халлаҕа. Петр Ионович бэйэтэ тыанчы 942 ыллаахха эмиэ армияҕын ырыллыбыта. Уонна ийэ дойдутун бээтин сырдык ыратын көмүскэлигэр сериилэһэ хыджан өлбүтэ. Дьети көстүһүү кэннэ көрсүбэтэхпит. Ломтугаҕа хоторун сутарын истибитим. Ити кэпсиир киһибит Петр Ионович Игнатьев уйбааҥҥа бэр чугас күндү киһи быһыылааҕа. Убайым диэн ахтара да биһиги ону аахайбата биппит. Бу көр дьоҕус кинигэҕэ хаста хилэйи байбаранаабыт, наһаа hiräхтик ахтыбыт дии кинигэни арыйталаан көрдөрдө, долгуйбута илиите титирэстээбитэ. Мин концерт сааланыытын көтүтэн саалаҕа киирбитим. Иван Прокопьевич өссө да кэпсэтиэх быһыылааҕа чуонна көрсүбэтэхпит.
Мәнелер бағар истибекке булу буаты Игнатьев Петр Ионович педучилищені бүтербет. Икки хыл хақа театрын артыға келин кебәйі районын Танара школатын география учутала. Тыгынчы 912 хыллаққа Сериге барар, Сериттен төнні бәтәқ. Манны күтіе кеге кылгас олығолырын аспыта ден Игнатьев Петр Ионович ата артынан қалы әді. Иван Павлович Игнатьев бары болыр бұйыл 9 сағын толықтағы. Кенені мен олық ұшыталық көддіған емін. Мен үлет болар бір наға ұлыған орыллақ. 1909 сыллаққа орына заведіше өріп, Семен Дмитриевич Мырытнамын шырапчеттан мен қағас көреді келбетім. Онда үйрақ сағылынан иніне аты жайын отут күні көрмеген Чита қораққа вайын ұқтыр көстірі жүп біттірі. Ол оңында бірі үйерінен кәлем барамын алтыны басты күнігер. Үлівер кәлбетім, барайын оға. Онда Семен Дмитриевичке хитбек бәр. Бір қатыңғыр кейіні ғаран кәлдерді. Иван Прокопьевич бұл метод кабинет сөйтсе, түгілі лектақын кені бағарам береға деді. Нанноттан Иван Прокопьевич диктағаны өзіңнақ, методист, наға кен біліләқ, дирің біліләқ, үйрақ системетін наға шөддік білер, оскола исбетін ола ұмпайшын бұғыр тие білер. Оскола ұшыталарын, тыз табыраларын сүйіс бөріған білер. Очылырғыттан метод кабинет республикаға Мяха алас методистік кабинеті республикаға бастығын арқсаныр етереді. Республика орайонларын методистік кабинеттерін семитеседдерін семинардары болбыда. Ол онда же арас ұлыстамыр тәкіл біттірі наға оған тәрі әне бітеді. Ол онна білбетім. Бұл атын орайонлар методистік кабинеттерін тәулі әттірі семитеседдері. Иван Прокопьевич наға деріндік тәтіктілерін онна біледерлерін білбетім. Оннаттан Иван Прокопьевич кеге бұғетінің наға сәмәй, жоңын наға шуесіған, наға қағандағыны көгірба, түгіме еттақына қаяндағыны хүдді бағарам берер. Әбетер литературыны ям берер. Үгістағыты туақырына дейдақына ол кенені көр, әбетер ол журналы көр, онына бар болу. Онтан наға онтан білген болар еді. Иван Прокопьевич метод кабинет табай етігар ұшталар методистіке тағымдары үлдәхінер нағылыған оролла. Мен тәйім бұл тағыны күлләтім, ұғынан бұран болла кене күрдік үддік тағымнақ методист барын оттымен ұлысқа үлбәппет. Кәдік тағыны кене аяқаттан онық дәрілібет методистіке ұсталарға көмілі әрулақан аталарынақ педагогеті. Москваны күтті ола өксі себестағаты қастағаны кенеге мағайындарын күтті. Олымны кенегелері кене ұрыттараны ғареті. Қанына тоқ жесері тұра таққы өтін, тоқ педагогика тоқ саңа барын, қыста бардың кене біліп болар, оны же олымны иддән қаяндағаны тағы кенегені бұлан ағылан метод кабинетігер оның оскола халаячы барыгар ұшталыға қаяднағаны тиредер тәйделағыды. Аны болағыны очылырға лахан мұняқтар етілалар арасыбе сессията дейін партия райкомын пленумын дейін. Оны болағына министрлер советтерін сықаңын үйраққа сығыннақ урақтары таққалар, ол урақта хүнелерінен жарас мұняқтар бөгітілалар еті. Олынны болла қаяннағаны дықылаттақ болар.
Bilgin dağını bu men biyene soğusta. Sa yürek sistemetri bilatim uliger bollagına dödönü soğusta tamaya havas bilatim. Unutun bilgin derili dihicer budan atı bu Иван Прокофьевич Кудук и наставникта ушталлах буламыт bu система тараксыбакка тәүледи хиҗим дибет анан буллагын бу Иван Прокофьевич билген даган мен наһа баханнык та күндүк хабибин тухма ол бу арас просто бар булгак Иван Прокофьевич хатта хинете тух дилнете тете хандан таханачыбыт анан кинем яхага бу яп тухары үләгә хамнаска үләгә сыгырга бартыгар битохлавыр булбуки анан микинде каханнаганы оннубат. Так, мен абагам убайын Иван туһунан ахтанахым эте кини мә хаңалас орыйонугар 1932 сыллааққа олуны төт күнүгер күн серин хахаген аласка көрбүтэ. Мен агата Игнатьев Михаил Григорьевич, уанна Игнатьев Ион Григорьевич ини бийлер тоес бирге төрөбүттер. Ион Григорьевич Иван Прокопьевичке эхете болар, кини үсоғыны төрөппүт, бастакы оғата Петр Ионович, иккис оғата Елена Ионовна, үс оғата Прокопий Ионович. Прокопий Ионович, Иван Прокопьевич төрөппүт агата болар, кини уола төрөбүтүн кенне бир саахын толуун иннина ыалжан өрөн хаалар. Иетин Марфа Спиридоновнаны эхете эн эдергин олоққун бэйэн оңоһун уолу мин уолум оннугар уол оңостон диэн ыытан кебиэр. Иете жеппөңө баран керген тахсан икке оламыт үһү. Так, Елена Ионовна Ленинградтагы кересен атынан педагогический институтка үйерене сырыттагына Ленинградская блокадага түбэһэр, онно бары студенттары барытын ким Сериге, ким Ленинградка халын бары үлелиллер. Елена Ионовна бахары умуллара этерәккә сылжан, хазда төгүл ханын берен тыңа гырыхак болар, онно госпиталга бахырбыт солдаттары бербәскелерге өкөмөлөспүт. 1904-дөн 3 сылдаакка демобилизацияланан үерагын бүтерер туһу сурук, бүтербит туһу сурук биология учуталын туһулур документна да jutur тиген келер. Бу 4-дөн сылдаакка эдие Ленинградтан учутал болан келбитин кенне кинеха олорун үеренер жопускай коракка 2 нөмердә оскола 5 классы бүтерер, онтон маяга 6-7 классы гылга олорун бүтерер. Үерагын ситихилактик, орта үерагы онан бүтерер. Так, 1904-дөн 6 сылдаакка үерагын бүтерен баран япууга киирен ситихилактик, 4-дөн 6 сылдаакка первой группуһунан бүтерен кебәйе осколатыгар учуталынан талын ананан үлели сылжан, тыңатыга жан үлетиттен тохтур. Онон тугун эппирәсе, тыңатын эппирәселенен 1905 сыллааққа туаққа қақаға келен, ағамаққа келен, Игнатьев Николай Михайлович келен олорор, ол сылмын төрәбіппін, онан кені мейгін көрбүт, кыһым ден аттыр, онан улахан үтүөләк, кені бөбейден тыынна қалбытын ден ағам әтәкчі испинен ылжары әліппін. 1905-6 сылларга қатылмаға ағар балағар сибедесенін үлеләбіт, онна улахан жону ағарға сүргерге үйерәппіт. Онтан жадайшы бәйтін үлелер специалінәхінен ламтыға тылыма сколатыгар бәйтін специалінәхінен дайшы учуталынан улу тоғойдан, рослоданна, қаптағайынан, майынан үлелер. Так, Иван Прокопьев биһиги абаҕабыт, ону наар убайбыт диэн ааттыыбыт,
потому что бихиэха сайыдаай бихиэха наарыллара соло болдунду бихиэ келер олиһин агам улахан оҕобут диэтчи келен бихиэха сайынын оттоһор, мастаһар, отонноһор туох бар үлэни тэбистэҥҥэ эммин диэбэх көлэлэһэр наһаа сымнаҕаас агам наһаа сөбүлүүр иñем Игнатия Зинаида Михайловна асастаан боҕо негенен агабыт олох бэйэтин агабын олох бэйэтин агатын курдук көрөөччү уонна санааччы киэһэ аайы киниэхэ кэпсээннэри сэһэннэри кинигэттэн агабын аралдьытааччы сайын келлэҕинэ биһиги наһаа үөрээччибит оҕолор наар кэһии тутуурдаах солун кэпсээн бөҕөлөөх туохта да үөрэ көтө көссөөччибит наһаа сэмэй өйдөөх көнүм айгылаах мөҥөр диэни вообще билбэт биһиги бииргэ төрөөбүттэр ахсыэтибит убайбыт уйбааҥҥа оскуолаҕа үөрэнэрбитигэр киниэхэ олорон үөрэммиппит Климентан саҕалаан быраатым дьэкиим бүөккэ мин буоламмыт биһиги ыалга онон биһиги ыалга олох көмөтө улахан элбэх онон киниэхэ биһиги барга макталбытын тиэрдэбит биһиги абаҕабыт убайбыт Игнатий Иван Прокопьевич тоҕуон сааһын туолбут юбилейин бэлиэтээбиккитинэн биһиги аймак аатыттан барга мактал бытын биллэрэбит уонна этиэмэтэ Иван Прокопьевич өлүөннинэ мин төрөппүт уолум Дьяконов Кирик Николаевич Красноярскайдагы институт скульптурной академический факультетин бүтэрбитэ онон кини эппитэ өллөхпүнэ мин бүүспүн оҥороор диэбитэ ону биһиги кини кэриэһин толорон уолум кини бүүһүн оҥорон мая библиотекатыгар туттарбыппыт уонна кинигэтин. Игнатий Иван Прокопьевич мен тыынчы тоҕусус оҕуһуну сыллаахха манна Ленин совхозка төме партия жаһалынан боллаҕа дии пар кабинеттен баарда онно свидетельнен киирбите онно киирен түйүт кастылы үлээбите онтолото билебин кини наһаанна билиилээх наһа насчитаннай наһа дьону бээтиэттардар киһийэн өйдөөн хаалбытым кини наһа бэх лекциялери беседелери оҥорурэтэ каһыатыгын тахарырэтэ онно хас бырааһынньык аайы оччолорго бата бырааһынньык курдук буларда Ленин төрөөбүк күнүгэр суотуннук бирбен майгерне бырааһынньык тээ бырааһынньыга хаажыл олай то коллектив болдаппытыны бэбите төрөөһүннэр болаллар ите онна нар хыжарите онда нар киди кэпсээнэ битниите политическая кантан нерергитен агалаан уруккуттан сагалаан баран билиңинэн битерете наһа чөйдик кэпсирете onu video nasтерете үке ой дeki доңора болду киребитин кижер элбэх хытыротор келелерете онтон огорду гона кини нахашой көрдөх бай доктор хоннор хорьерете о каянтанда бара хандика тоогор сөптү бехнерен жебадык сули буфола чонтугена гаретен бевтерме ахтаререте ол деди хиже киносколага историк бытан үледи барбыты бет история чуталабит онно баран меттен школа үледи багны иттага жогулурга чуталларга дәрежуталларга гин барларын билеттир оголор болалар кеме чей коллектив кайян чей түлелән баран кине тоха келен музейге неде музейгер салаяштан барбыта онны музей нахашыдык ремонтнаппыта ла бәдән багатна материал багны булдаттыран бирек Кичкин Дмитрий Дмитриевичтен кем Наталья Дмитриевна баратынан балыкта аготнан кораттан такының оран бербит ола оттары көстері тобар истенері бардын онтоттан астынырete жолса хылаһыныр осуйга тарахыныр темес отын икыжы пыса аны батын бәте билере бәте ола бәте сахала манны урабыт жир үтүнүтүн онна кине хаятар дагана браханиктарынан каныгы улуу даталарынан уларытар зал курдук истенелеагата жол истенетер хаятардан ол атын кемге киддахна улар янер онны кидданы бата сергех боланер она бүтүнүтүгер кине сөптү бехиндерин аны материал боланы ябы сурубут оюлабыт боларын тугата сергех багайды гордук оннотон
Усына кине музейга ананан төрәбит ки хурда была, барсын билере көрөрө. Онна ол сағаны барда подписка болла, қағыты хуриттарына лағы, сурыналары хуриттарар. Олардан надалағын олақ бірақпат, бүтінетін папкаға тихен-ихер, ол папкалара аттақ, достыс бұл. Ол папка ғанна тұраран бәйтін ха шүйдік білер. Оны жетігер жереті кендікі үлі тон жебет тоңутыр, музей жеттім. Оны жебетер ремон бөғаны ұттарар. Ана Александр Дмитриевна Авелева барақсарына хайр біргілі әбіттереккен. Оны ремонны клейтирген неребізді білінданы көрістек бетіне оны сананы лауыт. Кіне жетер кірдәқін олсағана атағара ұрасер бар-барта. Жопчы бән Прокопыч бәйті білер. Ол кенігенді бар, бәкінеге манды бар жеді ем бер алыр әді. Оны осыдан олағыр қағандан соғырғамат әті, нары өрі көті хиджар, жонкелергер барыр daha өрер әті, астынары ғайеті. Онтан кинеттен оларын аспыт олаға бұл бияқа нәріктәйіне хелегер музей бұтығар аты вәрілді біті, әңерілді біті нахашуе. Өтеден инекі көтбөлінелерге үтіе қолауыр болуға. Hem bir kine var, muzey barın toqara ata turuğa. İşçatları skolu olurun, destat olurun, olaqta nehliyenyani uguya ngara turar muzey bolar. Bilindan ata muzey bitna şey düğüledi ta şey cilenne, vatanna. Norduk, onutan canları serkeleri etengeri oluna diyen bakalaqpıt. Ütü gününden. Мен Федоров Эдуард Егорович, Юрагли ветерана, Ушутолым, Аға табарығым, Игнатьев Иван Прокопьевич тұғынан ақты оңырықпын бағара. Иван Прокопьеві анманнай мен қаптағай ағас класста ұскуатығар, үйренер сыллар бар. 1967-те, 7-15 сылларға білсі бетін. Кені ол кәмге бігеға история кірдіметін өрітері, онна осколаға забығынан өдейді. Олыс байыз қоғаннақ Ленинскай музейі тәрейбіді. Бұл музейге тоқ бар оскола бәре түгенлері барда болалары. Бұл кәмге Иван Прокопьевич тұғынан известия қағыққа кені библиотекаты байын соғын сүрібіттары. Опускатын айы, Иван Прокопьевич кейін қорақтарынан туристі барара. Ол хыдытыптан кенеге боғытын үлдекелері, онна туғара сананы бігеқа суығы ағылан бігіне байтара. Ол күрдік бейді бігіне Ленинский музейге ұңыран келдерін улахан магнитофонын көрдір біті. Бұл манна бігі Qohonlar butun ağamıt, beylik kolasqıtın istermit, olus soğuy bukbut. Anmannaygı Şarikovay ruçkanı keni meğe bilaqtavide. Ivan Prokopyevi ol kendikten altıgım, 1967 yıllıqqa Pavlovski ortosportigar direktorinan ananan kelbikber bolbuta. Ol kemge keni Lenin atnan soqqos partiyinay kabinetigar hevediseydire. Ол кенеттен музей терилибите нехилекке. Ол музейге Иван Прокопьевич үләхетінен келбіте. Олыс үләхет кехи музейін жете төхіда тымнытынығын хастырды төт частынла түнніге оттақ болары. Иван Прокопьевич гітті бирге Авелева Александра Дмитриевна үләлеспіті. Бейте опса жиғаларырды, ол жетігер мен политический үраққа білімнен әрі, өбетер медицинский педсоветтерге білімнен әрі кенеға тиерпін олыс сөбілудің. Тоғы детіққа жетін істенеті барыта кенегеті. Кенеға хоқ кенеге араға суығын күрдік еті. Иван Прокопьевич олыс үтем айгылақ үләхет бәйтеттен онна жоңтон олыс еддебілләқ кеге. Мен кен тұттабын. Партия кирелбер кені күлжағас коммунист бұғытынан рекомендация бербітігер. Онтон музей бітігер
Биги kini atın nörükten ehelegen депутаттарын сессиятын быһарытынан иңер биппит. Min интеллигенция би чалха представителин Игнатьев Иван Прокопьев кенеге баны кытта алтыспыппыттан жылхабар мактанабын. Биленки күдді бейін әріктәбіт нәхидеге республика бастығынан төлбәнен үләні келдер біте, бүләні 1915 сыллақтан тәресебет, онна үлә атағар тұрарығар, 10 сыл салай кегі бұғытынан отчатағы өлем кәмін Иван Прокопьевич атын күтті сетемнебін. Беге ұйтар республиканскай, Улуста тахамнах әдбәх конференциялар бітігар, семинарлар бітігар, республика атын районларыттан, мұннуқтарыттан опыт атастағы кәләтчілер әдбәхтер әділер. Бұл әдетті бүтін барытын Иван Прокопьевич музейға сырытынларан, кені музейін көддерен, бәйтінен кәпсетінлерен ағар бұд. Онна Иван Прокопьевич олус әдбәға білері, кен Кургазордаға бары баппыроска әңін тоғын әппеттәхәрі кендері хүлдәғын астынларара онна бастабылы өскәдәрі. Музейға киддәға оны тары қырақы үләлер кабинетта әті, онна үләлі масынката күннәға сұрунар папкалара сұруналара балылар әті. Мин ардыгар бичәккә көмәле сәрәден көддәһәре, очоны мен үлән быгар әмия аһан һәммен кинеһә көмәлеһен, кини диктоккатынан бичәктән аһарым. Кини хамыр сөхтөрөрө ден хас бидди нәһеде колохтагын төрәбик күнүн биләре, оны күнүннән тахаран һәре, мен оны ләбәр әмия хүддән туханырым. Ол курдук бәде күннәхтәр битен төлбәләреннән белән Төлбә жоры күннәрегәр бәдетир традициялах әтибет. Бу музейге хаян дағаны Иван Прокопьевичка аналлах улахан экспозиция бар булуқтақ ден санана салайттаран. Бұл ненелеләбіт Ульяна Николаевна Александра Дмитриевна сағылабыт экспозицияларын кәңеттен анал бір улахан разделан орбут. Онна Иван Прокопьевич бейтін библиотекатыттан арас бастың опыттақ осколалар проспекторыттан ити онтан да үйрағары салатыр аналлах кенегелеріттен кенехан аллах папкалары үлеләві массынкатын онна бейте сұруяр күннә диневнигі урбуппут. Онан кене атын сүгер музейгер бәйім калапын кілдерсі бітпіттен мен астынабын. Бұл жыл 2-тігінші сүйірбе 2 сыл қолын тұтар сағаланыдығар. Меңе қаңылыс ұлығығар бәйетін соғын ейін қалар бұд. Россия культуратын үтеләқ үләхеті СССР, оны РСФСР үйеріға дейтін тұйгуна. Меңе қаңылы сұлуғын бачотта гражданина. Иван Прокопьевич Игнатьев тоғын сағын толар. Иван Прокопьевич бәйтін үләден ағыр балағантан сағалабыды. Ол кенеттен начальный класс, оны история учуталынан, району инспекторынан, методический кабинет себедесейнен, парт кабинет себедесейнен, онтон пенсияға тақсан баран Павловскай нехилек музейін директорынан айымнелақтық, тағарылақтық үлелен аспыда. Мен Иван Прокопьевич атын оғырдақ біттен істен ұлапыдым. Кені мен ағабын күтті, мен ағабын Дмитриев Петр Никифорович күтті. Бейхәне сыллартан бирге үлелен доғырдығын аспыттары. Иван Прокопьевич бәйтін білер жонугар, доғыттаругар, истіңнік манық сұрулы бұд үші бағай кенегелері открыткалары бәліқ уынар әбітеді. Ол күрдік онық кенегелері, открыткалара, альбомнара, бейі жегерге метегер
билген библиотека бытыгар караллан тураллар. Келин бәйем агугуну сыллар ортолоругар Павловскайга библиотекага үлели келбиппер кини онно Ленин атынан совхоз парт кабинетін сведисейнен үлели сылчар кемеде. Парт кабинеті хеге сүрде аккуратный библиотека терибитете кихері болғам тотунтардар, арас тематической выставкалар оңғылы боланчылар ол парт кабинетка. Иван Прокопьевич ханна да сырыттын курутун кенегетен курутун бейте кенеге тутурдах сылчар болара. Онна саңа тақсыбыт кенегелери атылахан бу нехилек толықтақтыругар бейтін да жонноругар курутун билихиннере көрдөрө ақтара сатыра. Карпов Николай Николаевич үле тыл ветерана. Иван Прокопьевич доғыра субукурдук ақтар. Иван Прокопьевич билekпиттен жоңы сергеға саяғығын кихи оғыс айдарығар айылғаттан анаммыт жолурдақ итәтчі әрекес кихи боларын биле алтыспыдым. Олығын ұсталақ торатығар, қанна да үлеләбетін ихин жоңға үті өйді бүлері қалдар бұт кихинен болар. Бияқа үлелі сылджан, сүз бейін үләхеттәқ совхоз гарағығар, сылын айы сол бұллыбат пропагандигінен үлеләбіті. Совхозпыт музейін олыс үшігейдік үлелетере. Кейрергер қолуға кәтерден тақсықпытын бағарбат болуқпытығар деді таттаран көрөрбүт ағарбыт. Иван Прокопьевич библиотекар үләхетінен Сарданы Петровналығын турунан туран жону түмен жүхілген ден түмсүйіні тәрейбіттірі. Түмсүйбітігер ат берерге бары кыттыс бұппыт. Онны min туғаре кемере жүхүйер, ураты тылынан қоғуяры бу мустан олорорбут дисанан жүхілген дияған ден Иван Прокопьевич онно ойон туран тылжыттарын көрі оқсон сөбілеспіті. Онын түмсүйбіт атын жүхілген ден аттабыппыт. Иді 1990 сыллаққа олынны бастығы күнігер болбыта. Уйбан диетин иһә аңар истенете сплошной кинигенен симиллен турар болара. Жон бөҕө оҕолуун оҕонньордуун киниттен келен киниге уластан билилерин кеңетеллере. Биирде икки хаатылма уолаттарын тейен сыньяна тарыя балыкты хаатылмаға барбыппыт. Уйбан Ефимов, Уйбан Прокопьевич боламмыт. Күнүс оту кырас толугар уолаттары уңа маңар ахы олороннор бэй-бэйлерин жэбелэхэллерин быыхыгар эн чабырга уйбан бол, эн киниге уйбан бол дэхэллериттен күлен турардахпын. Ол жэбелэспиттере тыыннаахтарыгар да иңен хаалбыт. Билигин жон бары ол ааттарынан эре арааран кинелер тустарынан кепсетеллере үөрүяк болла. Кырдьык тағыны айылғаттан айдарылыбы жоннор бииддере кинигени өрө тутан билиини берсен, бииддере чабарқаға соох олық олору соғын курдук олоқторун жоңго биллер кына олорон бардылар. Уйбан Прокопьевич туһунан суруя олорон, кини олорбут өтөҕө онно лоппут мастара кайдах туралларын көрөрү, уолбун соруйсан баран көрөксон мастар үчүгейди қаллааҥа қарбаха үүнен туралларын көрөммүн. Василий Николаевич Аконечниковтын жие көтүллүбүт ағас сирге турар, уйбан керес гына аспыт мастарын тақ тепсилген болуқтары диен, биһиги үөреппи тоҕотун кытта Спиридонов Александры, Урукку музейин ылын инакин баска шишигыны, бейбит уонна Василий Николаевичтин бу клуб эременнене кэлбит мастан берехиннерен акылат оңорбут мастарын көтүрен, ону уханаммыт, осто болору туруораммыт.
мастары эргите күрү оңорбуппут. Жол мастар билигин үйнен хербehen туралларын көрөммүт үөребит. Иван Прокопьевичи бу өйдүү саны үйне турар мастар курдук кинеха үйеле гойдөбүлү оңорон. Бу кини биетбит билите жоңго өйгө ханага кааларын курдук үлелебитин мактана саныыбын. Кинини мин курук убайым курдук саныыр этим. Бехетен 2004 сыллака Иван Прокопьевичтен күн үлетин туппутум. Onu ületi tutan baramın alttan keli üretin saklı üretir ki hütünen muzey biter bir ekspozisiya var bu buta. Tuak история наследия прошлое нашего края день зал боевой славы трудовики производства совхоза имени Ленина Ивана Хагатову история школы день. Туака 2004 тонны барытын оңоромот саас музей бүтін нехилерке анын аспыппыт. Онталайы туака нехиле кулоқтақтыры атында нехилектерден келеннер, атында улустардан келеннер, кораттан келеннер сүбдә халпақ делегация келен жігіттер көрен бар бұта. Нөріктен нехилеген историятын кетті білсібіттері. Ondan bir ostan skola sehirlerin bu hitnen bolağına üksün o skola okulların tettöğüler bit. Duaklar şahsların, kuruhuakları, ekskursiyaları puput, yasat oğullar emeğe onda hıcıbıtlara, takı ekskursiya hıcıbıtlara. Evet, tığınca 999 yıllarda Иван Прокопьевич Игнатьев, она Матрёна Николаевна Аканешкова, и кен Туросуларина, Нехилека, музей Аспуттара. Итак, мы была бы китахинча тёсылаты Иван Прокопьевичтен тутан барамын. И ким Александра Дмитриевна лын, и кен сөбелехан бараты музей бүтін кары саңаттаққа нады, туын истенділері батын саңаттан üçüydü oğlaka nada yemmit sol turunamıt 2005 yıl bile saskılı batın ol irimondan jartan takıldı ekspozisiyaların orunan onda bollanatın historia nasliyega diyen oru kayta turbutna bile kiraşın tuakar onda bata ordu turbuta onda ebi nehile historiatın tuğuna ne even bir bükbit atan proşla нашего края Иван Прокопьевич олох оңорбутун ордук турбута. Onu bir kıratık otanın bir materyalin katı sanatdan bir bükbit. Onu mesleğin kıratık sokotu var bükbit. Otan sal boyu slavi diyen Allah kayıta turbuta. Emeğe kayıtan oğullu butunan. Onu da bir even bir bükbit katıskaları sanatdan bir bükbit. Материалын. Оттан передовики производства совхоза имени Ленина дені боллағаны өкені улақан сағаты түреді, улақан сағаты түрәрі бігі көрі қосқы көрен бер бүкпіт. Той тәққіне бейос қолығы 130 сылы көрсі юбилей болықтады. 2005 yıllarda onun bulağına bir skola sığırılıpı bıgıdığına skola historiyatın kereheliği kayan da ekspozisiye var buluktaktı. Ona ulağın zalabıtı bulağı skola ekspozisiyatın kereheliği ekspozisiyadır proyek o skola yeni batı kömülühen proyek onun butonunu üleler bitbit. Ondan sağız 2005 yıllarda muzey bit üle tahıllı bu da. Ремонт битен, тох анхулу баты битен. Онтала я нехилек музей, нехилек музей ана халлы бита. Нехилек олоктактар бары үгүстери хиджип олоктактар. Ан сөбүлэ биттери. Отан бихи болланатын Александр Дмитриевна Иван Прокопьевич туактабыт. Терибик музейин оттан 5 yılı буха тутан кабан үлетен кепип үлепипит. Ondan tuakka Iván Prokopьевич atın üyeti sıltan 2. hette hıllaka tosunu gübakta günüger muzey biter deputat nehiler deputatın seviyetin uğrağınan muzeyga gene atın inget bükbit muzey tolara ata историка Кривический музей имени Ивана Прокопьевича Игнатьева kiniga uyban diyen.
Indi yanatına otomobili kendi hırlarda bola bir hüle bite bola nasıl hüle bite to muzibi pato tutağaydı. Yakantın Gustafkaları teriyeti bit ulariya hiççe Gustafkaları Ivan Parkovic miyetlere bir günüyer emiye bir higana karasiyente ora hiç ağır bukput kindikellerin turor bukput Gustafkatın onatın bir kere hırkı olana bili pambek niftar kayan dağını pasportda buluktaktır diye bir tabutlara onun bola pamitlikler bar pamitlikler tuakların bartın diğerine tuak paspor onu bukput o paspor onu butuar diye böyle Petrovich bolasap kendi tüherbet katıs kılıç lakandı koru tuaktabutlara kömeles bittere hep onu bir hulatından onun çetten tahta bukput onu bollağına kim o pamitlikleri kim prayena tutullu butun ahullu butun barıtı bollağına Akanishkov Vasily Nikolaevich Kini barıtı neden bir bite kini o tu bıraktabı kini tutuldu bita bahçe hıllaqa primen tutuldu bita diyen onun tuaktamı kiner kömelerinden pamitlikleri barı pasparda müttet Çotları hemen de bitirebilsin. Oluktabıtları bu ayarı çotlar kendileri müştallar, ihtiyaçlar alır şuşuyu iskahanlık ağız ruhları, carıkları, uytalları onunla bir sahme tutabı kuruna kabinete sistema köhüge değerli bak kabinetler oğuldan kalbidir. Üçüğünün belirtemede açılıkı literatura, onun literatura kemçi informasiya ayak kemiger. Kini tuz beytnen sakastan ve kinigoy bandiyen atın bigergeten, Kiyev'ten, Grodno-Korod'dan, Niskay'tan, Moskva'dan Просвещение издательства Taharat kinigelerin boşana sakastan, anne John erkeğe kendini katılan, bilehinleren elbakayt olmadı. Onunla kelin dağınetini soğutulların bir yer geçen uytalanlara bu kiniye bardo literatüra kanneti iddihan literatüra gindin. Etiyemete kini Tönce de o şirketi bütün kutağını sabahka atın üleye varan Barbet'in kendisi ve şüphete in malaydı bilse bir tantoni iki tönce bir sulga bahçe telefonu diyordum kaya bu mandık bolla bir de iskan ensiklopediya iki stoma takar bolla iki tönce iki yılga hil onu Ivan Prokofievich'in ol ensiklopediya kayan hani kiryakin adı beğendi. Onun da biyografiyana al, bir ana tarih bitiyen, onu bak kini bu ensiklopediya kiren turar, onu tühden astımıta, bihe maktamıta bihe maktam tarihi sığa, bihe kiniye vetir maktabıtın tediyor biti. Konundan iki tönce tüyatsulga kelin doroveta mültü bühütiyen mantıka kalite onu hemen de bitiremiştin. Marayı yapıt onu kıramet behigöten karastan kalbipit bet saturu taata bu iki tönce kelga kini Ütөгүнүнөн кини өддүсаны боллакана кини бихөр тобутугар тымнак дени жөл бар. Мен бүгүн ақтан санан айыкын багарабын агата барым сүбэхетим Игнатьев Иван Прокофьевич тугунан. Иван Прокофьевичтин мен 1909 жыллака Павловскайга бир кемге келбитебиппит. Кини партийный кабинет севилисейинен мен саңа специалист боламын бу осколага ананы келбитим. Онтон ыкса бисихибит агон асылып тактын болу итинне кини кылгыс кемге осколага историкте хижибыта. Историяны öğretbite. Келин музейга үлелебите, о музейгүлелергер осколада наратынан
benim de adamından min elbette hecibettim. O ki dakika bollağına Alexander Nimit'in alın ekken üçe batık tapsanlar üleli hecib bolallar ete. Utarı kiriyatı gitti. Ben profesyonda kırık usta ete. O kırık oğul bollağına kayandağını etiske şanjıktak. Biçenciler şokolatta bolur ete. Onun kedin dağını iki şey hedde müziğin baratın ködderer ete. Ya tuğu soğanı bulbutuğun kantan albıtığın. Onun kayandağını kepsen bilen bidi gitar bolur ete. Ondan jetiger mekele bara hecceretim. Utarı kiriyatı gitti. Bir istenini baratın gar. Hüdde albak kenigi var bolur ete. O kinigeleri bollağına literaturata iti mitadiyeske de var ete kulur işlemde de literaturalar bağlar ete. Onun hüdde alba tibili partiyinde onluk olsa yanında jurnalar bağlar ete. Patpiskalar. Bilingi kurdu bol batak o kemlerge kinige defisit ete. Ullundağını tabi kinigean mağanta talaspakkın. Barata iti şüve kinigeleri bollağına barata surutuğundan dimitirimane diye kudu bolar ete. Onun kanada vardır. İman progreş kotu da bolun, soğuru da bolun. Elbak sana kinigelerde kadar ete. Ötekünden Ivan Prokopyevich Ignatiev bu bir hava eti Kanada var soğuk kehibitti. Bu ağas astaq kölöne uçutallarga олох тухтени методистпыт наставникпыт сесерес уанна нуротөрөөритин тойгуна ресурстар культуратын үтүлэ хулехите педагог наставник методист учутал краю эретечи библиофил же кенеге тогор ологона набыт кенеге ойбарду диаппет Иван Прокопьевич Игнатьев тогдан дебуги көрстен кепсетери агас астахтар уанна эдер көлөдө жондора бу үлелен аспыт сиригер павскайга түмсен уграбут. Онтон сылтан деги эдер сенах сылжаммыт бебебитин кытталтыс попытын кепсепепитин туак бияка сыгыннастар барларын ону онтон тогрубас тула түмсенмит Эме бәйбітін сана қастая футболу, бағар кеме қара туқыры бішөй байы, манта сылтан идеяда тақсан көлен сөп. Опсенім Иван Прокопьевич ата бүгін аттамыры сердәқ кейсін өбін. Иван Прокопьевич туғынан мен кәпсәмін оттон берген тұл болбұт маннық тұлдартан сағдықпын бағарабын. Кеге олағыр көрсөт үспет жонныр өрду эбетер агаяк түгүнгө ду көрсөмас болмактарына бу жөндөр мәнә әлбәттер ди. Кинер бу кихи биографиятер летер хаммагар хаяндагы тугры ороллах боландар түбәһәлләр ди. Тылынан саглан турамын Иван Прокопьевич тугынан атакене кинен алтыспын кинен бишеппин кинне китте виргөрөлөбүн кырдык ақтын халихын барабын. Иван Прокопьевич Игнатьев кытта ан бастан берсехебит бихене 1906 сетте Аллаха мене бу қалымаға үлаға ананан хыджамын маяға киремін Андрей Николаевич Анисимов чотарен усебегисейн көрсен қаптайға месті бар онна бар енете тоғы ол рахпай бардынден сөбеләбітін ұлынамын бу қаптайға анапытым онны көһөрү документин толоттора мерекаста хаттара хаджамматтарына кирен калбектер Строчкова Зоя Константиновна билигинен Башарина Зоя Константиновна экен киен манна завучкут баря геннер билгеннерен же Иван Прокопьевич кытта амбастан бисеппит кайдара бихага хүддә знаковый декудук болар дене өйдө биллахпин кинет вақтан элбәгә onu mandı pakata tuhtien eitta tehdä kini ilakat idete antan behetan hen ne jammut nada bolare den kartu qomuna tayna hejja jonnar nada bolar but hen bar den min
эппеттех самарамын испер хайдара санатым бу хүрдэх тревотелне билилэх көрүлэх киха төбөстүбүт быхлахтын. Так, ол гынан баран сытырысым наас көрүмнэх Иван Прокопьевичтан хайдара толдубатыбыт. Я аяк конугудан хаптайга тийбит битигер көссөндөр. Хүрдэх хүчүгэй пет коллектив олохулилихка камсыакка диен саналах бишей багай жоннор бихини олох бейлерин кеккелерге түрген байтык ылгыттара. Оны бүгүн ақтан санана хар боллахы Елизавета Семеновна Оконечникова диен ресурстер школаларын бүтөле учутала аспыт сайын учуталар бүтүн суюста сиестерин кыттылага хүрдэх билилэх көрүлэх начальник класска новатор учутал болар эте. Валентина Егоровна Степанова билигин философский наука кандидата болбут. Эме хүрдэх билилэх көрүлэх үлһиткеһи. Анатолий Гаврилович, онна Олимпиада Николаевна Борисовтар, Анатолий Гаврилович Петров, Владимир Федорович Орлов, тенде кеннеке бары тыллан хабылдан турбуттыру, чуталды быхытнан, үлехитті быхытнан, жонды быхытнан, онна билден тұрар ағаш астақ көлінелер бейгін аллах бейлерін қайдағары тоқтыргар араңатчыларыгар уже ыланнар же үле хамнас ондук тигинетче баран исте оторогус болан баран Иван Прокопьевич Завуч балан ен көрдөн барды бихи болана кайдары бу туак быхылах сымнаа соғыс кихи быхылахтен өссү бастан кайдары сым ондук сыгырлыхак курдук болан бәбихи орстоликпен ен диен барамын мүмкенники туак Иван Прокопьевич бейте эребилер бейте сатыр наха чуйт тухары треба тухтени педагогический көрдөбүлле хате. Оңоттуран барын тейер. Онды болланы мен будуктен билетебдим. Араje булан көрдөтө, ол көрдөбүтер болланы мен белемем сулак быгылак барарыгындым. Аны арай барын истакпине саңа хиттим арай. Ак деди. Олаты болланы мен эте тылга кайдыре туак исномогун өйдөтүм. Кайдыре келеyi бар курдук. Тугары ис номактак этилдиби курдук. Онун же толундум. Жабис жа рухпун быгылак демен хатрогус бараны генеттен биге учуталар бут верепеттере мен агам учуталдан буланы интугунан ургучуталбабы ке наханны көрөп капкабын туттардым. Сириллебетебет. Жол курдук үлен хамсан каптагай осколата биге олох самай кайдагара үлебитин сагалабы тоскола мехага тус бебер олох үчүгөй дөбүлө халлар бута. Павлы шошкола бер кайдагара. Майгынны третин мен кенники Сухомлинский билен баран онтойет болана кайдар онны мешепти беребит. Ол курдук Иван Прокопьевич мен санык бар олох туак очолорго уже Василий Александрович Сухомлинский стилин уже лыммытке, кто агары болу, билері болу, бағар, олғанын баран бұдын қолыбыра культ книги ден. Ота книги ағылығын анабытке болды, Иван Прокопьевич. Книги ойбанды кеді діліға. Біліні көріні пропагандалабыт, методиканы пропагандалабыт, знание обществоны, улахан лекторе, пропагандист бастыңа, нар үлетін бұлған тұқары кені бихе халақ сирджет, оны чутал, оны наставник бұғытнан. Билини тарқап өткеге. Так, иккес күрдік болағына культ матери ген кені қала. Сухомлинский кені туға сындастырамнық. Онна Иван Прокопьевич инетігер сыйғаны олық номақ, бейеқаға номақ күрдік кендерете. Ол күрдік кені бұл бірге өренен таварыстаспыт кехетін инетін, ол сөтіл болын өлің халбытын кәткенне инетін ияң остон Анны Егоровна ден лепчикеттер эстереппе, урук эстереппенен үлелебит, үлели хиджибит жақтар. Тоқты хүрдәқ асчыта ден, истеннеңе ден, арынан бихин аға абарандыр әтебит. Олық Анны Егоровна үббаңы кәннеки ине құрдық ие болбута. Билге орындар көрсен, қарайсан көмлесуен, оны кәннеки Иван Прокопьевич олық бейтін иетіне ағыл даны
шөйдік тұтын көмес ұлуын көтек біте. Аны чувство это культ родины ден. Оты Иван Прокопьевич қамды өлеләбі сирдерігер қатлыматтан сағалан, Павловскайнан, Росолуданан, Қаптайнан, Майянан, Павловскайга үлелерігер. Олақче түрәбі дөйдің ден бірін кені мұндыққа табыт кеге қамына хылжерін бұлған тұқары нар же үтүйелер оңырыр, қамына музей оңырыр, қамына полит өрі қыдыр, қамына ұлыған методиканы салайыр. Онна аймақ бере жонугар қас бидергерін халықын қарыстабыллақ сығарнақ, кені толаяқ аймақтарын бараларын адақтарығыр тұрыр суыта. Олық не хаңылас ұлығын, ұлыған бұқылаттан сұрылдар, олықтық тияны өнмен гражданин, патриот. Оннаттан туақ үлі культа ден болан, үлі хетке болла Иван Прокопьевич үлі хетін кем бағарар, кені күтталтас күдjonda берелдер. Оғынан бармен бире беретеқпен бағарабын, кені үлі культуратыннаға ұлықандық. Билерете табарете. Қолыбыра расписание ұрутын, мен кәнекеттен хейн осколлар үліләбетім, кені құрдық, виртуоз, музыкан құрдық, расписаниенің ұрар кейіні қағында түвеспетағым. Бартын математика орын соттур, антуранын ғаранылар мені ехаманнық неделя бір окошканы берәргідабын, оны ян қайдақ дейханығыны қанна тұры тарихын бағаран еді. Олаты хүрді демократичный болды, кейі санатын бүтінетін табар. Кәнекер Айсвет көлілі хілден нот ден келбеді бейі қаған, научная организация труда ден. Оны же илестік сағаласпыт кейінен бұл Иван Прокопьевич бейті, ола әтен берен салаятчыларығыр, кенегене де болары біті болу, қаятырдағаны кені бейді салайсыл болуқтақ. Онан деті Сухомлинскай ити сыннастарын олық өлі тұппұт кеге Иван Прокопьевич болар, кендекі болағына бұл Василий Александрович технология тігер, кені педагогика тігер, мәхаңылас ұлуға нахалуқанды күлелі ол атына дейін учителдер бол, баққа олық салаятчылар, бары өрі тұтан, бары коллективна бұл Сухомлинскайы үйреппет беге полит өріқтерінен дейін, қағыттарынан дейін, знание обществоға дейін, бартыр өреппет, методический үліға дейін, қолыбыра лично мен класстағынан өлені салайы жамын төңірге 4 жыллақ курсы Сухомлинскай катериян тұрабыд. Онтой бүк кәнекенен ұлық білі біте, Жон билиге көрүгө тардыгыта, онда бу кеһи быһытнан оғыны итиге олох бәлеле туспа бочардак, элбе хочуталдар тахсынны өссө бир кемге школа директордары барта тоңуруттан тахсыбыжын болан. Тахсыбыттар мен немена бол батак тияныбын. Онан иттого мен этинник элбактык. Онан мен эряхын багарабын бу мындык үшөй беге Тоқти қойбі білейні көріні шөйді көйдір кеге олақ бұл Кемсемен Дмитриевич Егоров сағына кенеқаға умалита болын методическай үлені қайынсқалан Иван Прокопьевич олақ бұл оғылытшы қайдары үшігай кабинетіне система кейли методическай үлі тұпсуыда идір үлі тағымдары дәхіне. Оны самай-самай мәлінне кені үлелерін самообразование ген учителдарға ирдиллер ете. Улахамда ирдиллер ете, бәе білетін қаматыны, бәйені сайынлары боллады. Онан етінне же Иван Прокопьевич нахалыхан роллах ұлуғыға. Оттан меха тус бәйбер боллағына мен учител болар бар кені улах. Улахан роллах тойдақаны 2 сыл бар меген арайкомолға секретарым ұстарғым мұттары. Оны барам миннене Иван Прокопьевич олай керетен тақсан. Любовь Семеновна әні учиталғын, әні учитал болықтақын. Партийны үліға барма дейді. Онан бен кені тылдың істемін өттеді. Кені онынан сылдарға мәхаңылысқа үленіп бетігер. Кені арчетанан арчетін әлбәқтік бет жамыт бейге. Оны кәнеке мен кенемен бейтін күтті бейге тұлыққа. Районуғыл елемет, кені методист, мен инспектор боламын. Әлбәқтік жа докладты ғыр еретібіт, әлбәқтік боланды ғыр еретібіт, әлбәқтік егдейді етібіт, бір бәкке да еретібіт, бәйе өріңгіті қарабыты бүлсібіт жамыт. Оны кәнекеті олық бәйім доғыттырым бол бұттыр қаптайдар.
манна корака киенер үшөйдүк көрсүгүлөр ин болачылар Иван Прокопьевична сылжыхан үшөй байтак белемденен келер болар обязательно акрестив болду белемнебит болар Инегенен чего отаспыт доғырбут олық самый барсуқ кейбіт. Үйетиере кина аттаныра самыяқпар олық сердеқ бұғы. Манан севестәмен мені текпін бағырым. Тей Сухомлинская атын мен мәніғай аттабатым. Бұқсайдың бұл етірліғайын туақ программалар үрдән көжістәқті көрелілерімен кәрен сылдарға олғанды білбәппін. Бастакер кәй хабырдан қалбыты, екі сәркәй тоғыры дальше олғандық барбат күрдік мүкірдік біні. Қайдары туақтар арағынай ағылар балылар. Оның болағына бұл төт сынығы өрі тұтан Сухомлинская олық моды остын бұл сыннастары сөргітерге. Онны болағына аға сақста жонлар бұл бұйыл сүйбе үс сыл, 2-ші сүйбе үс сыл. Педагог наставник сылабиллерили битнен Оло Иван Прокопьев аттан туран этинниге атын аттан туран туакка нехилектеринен бейлерин төлбелерге төрөбүт төлбелерге үлелеһэ жеп жоннор орулла жоннортон оло туактыакка төмсүүңорон оруйон улус ытык сүбетен кытта билбөлелен бу мандык кехини кехили ителге аналлах үлени үтәргәден үтәккана дидем бәмети килләребен онда бихага кайда үләһәнгә үләбит практически Иван Прокопьевич Игнатьев колобрапат демен барыгытыр үчүгә тахарлах туку кепсетине онда бар сынялар барып Кинигой банден кинеха ким ат иңер бите кинеха догоро табарыха коллегата рысыпысыр уонна Саха Республикатын үтүөлэх учутала Василий Николаевич Оконечников киниге уйбанден таптан ат иңербите. Народ ону кабатабданылан оғоттон оғыньоругар диери таптыр, убастыр кейлергер бу аты иңербите. 2-нче хетталлака 90 сүлбе 6 күнүгер Нехилек депутаттарын советын урағынан бу биһиги бүгүн келен турар музей быт историко-географический музей Игнатьев Иван Прокопьевич киниге уйбан атын аттан быта. Дүкүндү доғыттыр, бейдерин билилеринен, өйдөрүнен, саналарынан, жулурдарынан, төрөбүт дойдуларыгар өрө туппут, үтүға, кереға, сиддәбит жондортон биддестере Иван Прокопьевич кинигой бан ата бу курдук нехилегер бар жонугар үететилинне. Кини теребет музея билигин даганы бу тас орайга кирен үлели камсы тигини турар. Манна үрдәгәр бәх жоннор, сылжаннар, көрөллөр, истеллер, сәргиллер. Онан оттан бейги онтан үрәбит Онна Иван Прокопьевич бытыгар мақтанабыт.